Baba khululo eziboshwa ngiyakhetha inkosi yasePhakameni kulomzuzu inkosi onzima ngikuqe phambi kwakho ngenza isicelo esihlalweni soyingcwele uba nkosi mangikhuluma lapha lokho nkosi oza ngithuma kona ngikuzwe ukusho ungahlali inkosi lapho uthule ungangijini lutho ngoba mawuthula sekukhuluma mina la ngemva kwami abantu bazozwa ukuthi usuthule wena sekukhuluma umuntu wasemhlabeni ngiyacela ke inkosi kuba umyalezo uNkulunkulu ofisa ukuba uthumele kubantu bakho ungangigodloliwa wona amen ngicela kuba omuya ngifundele incwadi yabahluli abehluli beshumi nesithupha afunde u19 no20 abehluli isahluko seshumi nesithupha ivesi lakhona leshumi nesishiyagalolunye namashumi amabili abehluli isahluko seshumi nesithupha verse 19 and 20 wamlalisa ubuthongo emadolweni akhe wabiza umuntu waphucula izithungu ezisikhombisa zekhanda lakhe waqala ukunqoba amandla akhe amuka kuye wathi amaFilisti aphezu kwakho Samson waphaphama ebuthongweni wathi ngiyakuphuma njengakwezinye izikhathi ngizikhulule wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye lo muntu okhulunywa ngaye la wayengumNazaretha wayembatha ingubo emhlophe njengoba sembethe nje naye wayeguqa phambi kaNkulunkulu lo phambi kwethu kodwa uNkulunkulu wayemnika amandla okwenza izinto ezinkulu wayemnika amandla okulwa nesizwe esasivukela abantwana bakwaIsrayeli wahamba lo muntu ukhulu kwakhe uNkulunkulu amnike bona wabenza kwawo bakhe kwabukhulu nje bakhe kwamandla nje akhe kwabungcwele nje bakhe kwayinkolo nje yakhe ithi ke lencwadi wasekusondela umuntu othile kuwe owayithiwa uSathane wayeseqala ukumgunda ekhanda wathi meqeda ukumgunda lo muntu wayesethi izitha zakho uyazibona seyisemnyango uthi ke lo muntu ngizawusunga njengemihla yonke ngisikhulule ivesi ke engilesabayo lithi wayengazi ukuthi uThixo wemukile kuye incwadi yesihlabelelo amashumi amabili namathathu ivesi ngithele sine kuphela sihlabelelo wayengazi ukuthi uThixo wemukile kuye nanso indaba esibhekene nayo njengoba silapho ngolusemshiya foni
noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi ngokuba wena ukimi intonga yakho nodondolo lakho ziyangithokozisa wena uyendlala ithebula lami ebusweni bami ngaphambi kwezitha zami. Amen. Amen. Lapha khuluma uDavida. Davida wayinkosi yesibili emakhosini akwaIsrael. Waba inkosi emva kokubusa kwenkosi uSaul. Uthi lapho uDavida noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angiwesaba kubi ngoba wena Jehova ukimi. Amen. Wena Jehova ukimi. Ithemba lelo lika Davida. Ithemba lelo lethu sonke njengoba silapha nje ukuthi ushembe ukhona ngaphakathi kwethu. Kodwa lo muntu engiqale ukufunda naye wenalo. Naye wethu ushembe sahleli kuye. Naye wethu uNkulunkulu wasephakameni sewuThixo wakhe. Wayengazi usemukile kuye. Umzimba wakhe wayefana nabantu bonke nje. Wayesezidlakela nje. Futhi wayesayimbethi ingubo emhlophe kodwa wayengazi ukuthi uThixo semukile kuye. Ingoma yamakhulu 225 ivesi lokuqala nelesibili. uNkulunkulu ophambi kwami. Namhla mina ngithelile alishiya izela ithi
uthi ngelinye ilanga ey'nsukwini zakho zomzimba wesibili uthi bakhona abantu abakhula kahle ekukholweni bengabantwana abakaShembe, bengabantwana bengamanazaretha, kodwa bafe sebengabantwana abakaSathane. Ngelanga ngisemgidini ngivunule ngisina esikotshini esimnyama, cabanga kwabo 71 noma 70. Angisina nabafana bakithi, angisakhumbula kwakusinisa abantu noba kwakubabuchiliza ngalezo nsuku. Angisamkhumbula umphathi wesinisa. Kodwa abafana bangisina nabo-ke bakithi bezwe lakithi, ngeke ngisho la ngizokhuluma ngayo ngoba khona iy'hlobo zakhe la. Ngizokhuluma nje bangazi ukuthi ngikhuluma ngobani. Wase kufika isikhathi sokuba kuyiwe kwi-break kuyodliwa. Ngase ngihlala naye lo mfana ngimbuka kade sina esikotshini ejuluka. Ngaleso sikhathi lo mfana ngangumshumayeli ethempelini lakubo. Ngithi wangu-71 mangicabanga. Uthi lo mfana mshumayeli, uyazi yo khona into engihluphayo. Ngithi kuye uhlushwa yini? Uthi zonke izinto engizenzayo azuthola umphefumulo wami. Ngithi ushini ukhuluma ngani? Ithi noma ngisina nje angazi ngisinelana ngoba akusholo ukuthi enhlizweni yami. Mangiphiwe osike nami ilalu luthando luntwana mina lokusina bengisina nje ngiyale kodwa bengezwa lutho. How awuzwa lutho ukuthi cha ngizwa lutho? Uyabuye noma ngisesontweni ngizwa kuhlakelelwa akusuki lutho kimi. Uthi ngibona abantu akalisa ngasibala liselani. Manje angazi kwenze njani. Uthi konke nje akuvumi. Akungivumeli. Lo mfana wakholwa esencane kubo. Abazali bakhe babengakholwa. Waphenduka nje wasonda yena yedwa. Kanti uSathane uyambuka. Kanti uSathane umbhekile. Bakhona abantu sho njalo inkosi yamakhosi ephambi kwami ithi bakhona abantu abakhula kahle bengamanazaretha. Khona abafana esibaziya sasishaya ngabo insimbi namhlanje ngephinda awubaboni. Noba uxoxa nabo uyokazi ukuthi uzawuthi. Uthi lo mfana akwenzeki lutho noma halaliswa angihalalisi mina. Ngithi wenzwa yini uthi angazi kwenziwa yini?
ayikho into emnandi kimi mangisesontweni ngithi ngiyakudabula uyazi khonto ezokwenzeka kuwe uthi ke kuzokwenzekana ngithi uzahlubuka wena uzohlubuka umgidi kawuthandi isonto awuzwa lutho noma kuhlatshelela kudikiza ilutho uzawuhlubuka wathi manje emshumali yazahlubuka uNkulunkulu engakusizanga uzahlubuka la ephakeme kufanele kube khona into oyithandayo noma beyinye nje fanele khona into othi mayibona uphelele uma zonke izinto kuwe zifana khona ngalongini fanele khona into othi ungayenzanga ukuthi ngisale kanjani fanele ngabona kushembe engene esontweni ukuthi ngiphuthelwe indaba enkulu kodwa kuyefana kodwa ukuthi ngizwa kushembe ehlabelela ngaba ngizwa ngalutho mina kodwa konke kuyefana uzawuhlubuka into ezolandela kuwo ukuhlubuka baningi bamenyiwa bayingcosana abakithi ukhona umenyo ukhona nokukhethwa Nkosi yamakhosi sala susikhetha noma besizela emzini wasebuhleni sithi sizobona obuningi babantu kuphela lapha kodwa Nkosi sala susikhetha amen sala susibhala leyo ncwadi phambi kwakho ngoba lapha akafiki uSathane wathi ngibona lo mfana ngolusu ngahlala naye ngambona amehlo akhe ebovu ngabona ukuthi udakiwe ngabona ukuthi uphuzile mfana wami sonje wathi ayisengehlulekile usaphila namhlanje kodwa akasekho asayifaka imwemhlo mangiphiwe Nkosi nami indolutsha loluthando lobuntwana ngizofela ngomkhulu weziboshwa hliziyo yethu bengafumana uthando uthi uPaul alizifunele kwalo uthi athokoze ngokungalungile kodwa athokoza ngesiminya ubona kunento engithi iqalaza useduze kwami kuphuma ibhobo emzimbeni kulahle uthando enhlizweni yakho kulahle umoya kaShembe enhlizweni yakho ngesikhathi ngise India ngihamba nobaba umfundisi umthetho nobaba Masango noNkosana Shabanga kodwa ngayinaka laba bantu uma bekubingelela bathi ne-Master G sesiyabuza ke kusho ukuthini lokho bathi laba bantu base-India bakhona abantu abakholwayo emhlabeni
thina sibabonile abantu abakholwayo futhi sibabonile abantu abazi ushembe ukuthi uThixo abangelethi udumo abamhlanganisa ushembe nezinto zonke abathi ushembe akafani nalutho bathi bebethi neMaster G bathi ngikhulekela uThixo ohlala kuwe ngoba phakathi kwakho khona umoya kaThixo bathi ngikhulekela wona baze babhawa labantu babheke phansi base bengithusa ngoyisuku angiqondile ukungena kule ndaba yalapha base bengithusa ngoyisuku uma sibamema sithe ababona inkosi yasekuphakameni sibaqala sebeyilehleni sithi asiyene inkosi bathi laba bantu kanye nenjani yamaNazaretha hawu sinyani ngani ngoba sinisa kushembe manje uNkulunkulu bathi ngiqinisile manje uNkulunkulu sithi amen bathi ba uNkulunkulu kuye umuntu onjengathi uNkulunkulu kumuntu okade adla ekseni uNkulunkulu kumuntu akade ekhuluma nabantu emini yonke kanti uNkulunkulu imkhonza kanjani cha sikwazi ukuthi na uyakushembe kade sidle ukudla emini mase yakushembe ngeke sidle hawu shembe inkosi yamakhosi labantu kanti bakholwa ukudlula kithina ngase sifika nawe eHomis mhla ka7 angithi baba umhla ka7 base wasengena uRadha Krishna insizwa efundisa lapha eONES ise India Chennai seMpumalanga neIndia wahamba izwe elikhulu mawuya khona indaba ende ngoba mangiqala emva ngifika sehla lapha eMiddle East khona edubemva kwama-hour 12 eBhanoi uma sehla kwathiwa khumulani yonke into enibhethe la ngeni lutho sasizwile khona la khumulani yonke into enibhethe ngeni lutho la sasesikhumula nobaba mthetha khumula sikhumula base bethi la siphethe ikhwamane encane siyazi ikhwameni lento yokubhatha ingeni khona la ikhwameni zethu sihamba nabanye abaqhama emkhandweni wethu sabona into zabo ithathwa ifakwa kubhayela twangeni lutho la sase sibhekana nobaba wesithuzi wami ngoba ikhwameni zethu khona ngisho uVaselina kaShembe sathi hey uVaselina kaShembe uzoshiswa namhlanje uzongena kubhayela sivelelwa yini emhlabeni hawu Nkosi yamakhosi sathula sangena ingubo zethu kwangakhala ngoba kwakhala into ethile nje usangeni usuyaseshwa khona nje into kwathiwa sikhumule bayibona wathi umfundisi umthetho asikhumule lento esemthethweni ihlala kithi asikwazi ukuyikhumula konke ethile wathi asikhumule base beyisesha bathoda inabungosi sangena na sifake mase singaphakathi ke sinovalo ngoba isazongena ngezikhwameni nezinto ezinovazini kaShembe awushembe uNkulunkulu impela amen phelele Nkosi yamakhosi uvela ezweni uThixo ayisungibonisa into eningi ngazi noma ukholo kwami uncane yini Nkosi uma singena lapha zangena nezikhwama zaphumana siyayibona into zamanje sihamba nabo abangakholwa ishiswa sasisima sathotho ngani sesingaphakathi cha amabudget akhalanga lutho kuwo sesiqhokile sesimi manje silinde ukuboshwa ngoba singene nento engangena nangaphakathi kwase kuzi social pettiswa lathi nimedeni namakhehla la sabukana ukuthi siyasaba ukuthi siphethe into eyicala la engangena ayikho into yokuketsheza engena lapha noyifuthayo nenjana ngeni lutho sasiphethe nento eyifuthwayo phela sifuna ukunuka kahle kodwa ngeni lutho lapha ziseyikhwameni lezinto seyibanjiwe kwabanye zaphoswa kubhayela sibhekile nimeleni makhehla nina cha siyasaba ukuthi ngayikhwameni zethu khona icala kale zamani ezikhwameni zethu khona uShembe ihlensizwe eSulumane efana bezimhlophe ephethe isibhamu ithi hambana nina kholuthe ezikhwameni zenu ku-empty mangiphiwe osinami
lapha masifika lapha eHomis wayesengena lensizwa efundisa ezomngcwele eUniversity yaseWanes yangena enkosini yangena ngaphakathi bakhuluma noNkulunkulu wasephambili yathi phuma lezwe amehla emhlophe qhu ijuka imanzi kwangashisi yajuka imanzi khona umlilo lapha eNazaretha amen what uzokwenza umlotha yaphuma imanzi sasesithatha nomfundisi esihambana yathi cha ngifuna ukuhamba ngize ngiyobeka ibhali enhlangakazi awufuna enhlangakazi yathi angifuna enhlangakazi sengembonile uNkulunkulu kodwa sengifuna enhlangakazi amen sasesihamba naye sikhuthuzwa naye sesafika enhlangakazi yabeka itshe sithandaza ibheke entabeni phezulu yabheka entabeni yathi uNkulunkulu bengazi ukuthi uhlele eAfrika isho lo uNkulunkulu siphambi kwakhe kodwa khona ngifuna ukufika yona eNazaretha sasesibuya ke uma sikhupha lapha imoto sayishiya phansi emdloni sibona iyadengezela kanti strong lo muntu sihamba naye uyadengezela ngithi yini uthi hayi iphethwe indlala angaze ngidle phela bengizobona ushembe angikwazi ukudla ngizobona ushembe eyasidla thina sikile umhlaba ithi insizwa sendiya ngikwazi ukudla mina bengizobona ushembe shembe abona umuntu osuthi ngathi uNkulunkulu asiphambili nawo kulahlwa kumphambi kwethu bese sesibuya sesizaneni konke engiyibukayo ngedwa ngifisa ngaziboni lo muntu sahamba uthe masithatha ijika lapho ayisema khimilile fundisi yarata yini enkulu kumaNazaretha edlula ushembe ngathi kudideka ngathi ayikho bengiqinisile ayikho into enkulu kudlula ushembe kumaNazaretha amen uthi umprofeti wakhe ithubhagwana wasitshela ukuthi akekho umuntu ovele ezweni olingana noshembe uthi ngaho ngibuza yini into enkulu kumaNazaretha edlula ushembe ngithi mina ukuthi uqinisile ayikho kana ngizodumala kana uzongidumaza uthi mfundisi khona kodwa engiyibona kumaNazaretha amaningi nengisuke lapha lapha sibuya khona imba ngithi ubona uthi ngibona ibhamu uthi azozenza naMaNazaretha ibhamu azodubula abantu azodutshulwa kanjani ngoba noNkulunkulu omkhulu kangaka ingafa ngaphela siyamakhosi uthi ngibona ibhamu bazozenzana bayiphathile bayiphathile bazozenza endaweni engcwele kangaka kwabamuncu kimi angikwazi ukuthi ngithi ama-toys uyazazi ibhamu lezi angikwazi uyishintsha lento hayi ngase ngithi mina uthi awungabe konje bamaphoyisa bonke ngathi hayi iningi labo bamaphoyisa wathi ngiyangabaza kodwa wangitshela ngiqinisa wathi wasebona ngiphatha kabuhlungu lento waseyiyeka onisonto njalo wena sonto lonakala nje uphatha isibhamu esontweni amen lokuphatha konke isibhamu uzobona abantu basezulwini ukuthi kangaka uthi ushayeka ubhalani kuwe mangiphiwe wasinami laluthando lobuntwana nami ngife khona yes
ngoba ngibona abantu abangcono abamazi kanje ngcono ushebe mabe khoma ngoshebe beqala bathule babheke phansi angithi ngikhoma isiminya wababona bamhlobo sasinayo lapha eCliffdale baqala bathule babambe la bebethi shembe nje babamba la qala uma esifundisa lo ukhoma ngenkosikazi yezwe la kubo lapha lelizwe sasikulona alinazo ikole lizwe nje liphansi ngomnotho kakhulu kole uhamba indaweni isikole sibona la esinyo sibona kwamashu ngane zakhona hamba izwe lide manje esikoleni ukhoma ngokuthi kwakunenkosikazi la le nkosikazi yaba nomntwana oyedwa wasiyashona uyiswa lenga uthi mayiseshonile uyiswa lengane yakhula isikhuliswa unina yedwa khona ingane njalo ikhuliswa unina uyise bengasekho yayisikhuliswa unina yedwa uthi wasekufika isikhathi sokubuya esikoleni lengane isikole ngesikude unina wangaze wazi izwa kanjani wayesethatha isinqumo unina wathi mntanami ngoba ngithanda ufunde ngiza kuphelezela zonke insuku nyenge ngibeke esikoleni kuthi ntambama ukuhlangabeze ngize ngibeke ekhaya le ngane ezothi manje esikoleni yami ehlathile limnyama amahlathi laseNdiya amakhulu ngoba imizi yakhona ihlukene yami ehlathile eminyama enazo zonke izinto ongayicabanga kule hlathi wayiphelezele kunina njalo idlulisa le hlathi ayifika esikoleni ntambama ihlangabeze noma ngihamba esigodini sethunze ufa angiwesaba ukubi ngokuba wena Jehova kimi sho njalo ushembe emthandazweni niwe kuvuka ivesi 5 naye usho njengoDavida wayiphelezela nonkosikazi nonina lengane yakhe isesikoleni eyibuyisa eyibuyisa kwathi ulisuku ntambama wazizwa ukuthi ungena ukugula wabuza ukugula kuyamqinisa wacabanga ukuthi ingane yami zoyamsanyana esikoleni kusasa wayesekuthi ekuseni wabonda akwazi ukuvuka wayesethi mntanami namhlanje ngizokuphelezela kwesikoleni yayisikhala ingane yathi mangizohamba nobani ngizodlula nobani kulela hlathi elimnyama kulela hlathi elineyinyoka kulela hlathi eneyinwane zonke zodlula kanjani ngoba ngiyathanda kwesikoleni wayesethi mntanami uzohamba wathi ngizohamba kanjani wathelela mntanami kulela hlathi khona umuntu uzomfica khona ubhuti wakho lowa uzomfica ubhuti wakho kulela hlathi uzothi mawufika kulela hlathi mawuzokwesaba busumemeza uthi bhuti uthi mawuzokhona ukuthusa uthi bhuti uyaqhamuka bese hamba nawe noma ngihamba esigodini sethunze ufa angiwesaba lutho ngoba na Jehova ukimi yasihamba lenga yaqala ungena lehlathi esabelayo yathi mayiqala ungena yezokhashazela yezomsindo othusayo yasimqangolosa ikhala ithi bhuti wayeseqhamuka ubhuti wayeseqhamuka ubhuti waseyithatha hamba nayo engane wazoyibeka esikoleni wathi mesengena esikoleni waseyanyamalala uyangena lengane yodwa esikoleni noma sibuya yathi mayingena lehlathi yayisimemeza ithi bhuti wayeseqhamuka lo bhuti waseyithatha edlula nayo lehlathi kwaba isikhathi eside ephelezela lo bhuti isale kuseni ntambama ibuyise ubhuti noma ngihamba esigodini sethunze angiwesaba ngoba na Jehova kimi wayithatha isele ayibuyise ubhuti yowesaba ungembethe epangawe
Usobusuwethu abangani laba abaningi wenza nabizinto uvumelana zayimhlangano nabo babengasekho uyabusathi bhuti ingani bengukubona ingani bekuthi mangene ebuhleni uzamazame zonke izinto ngisho ubhuti wasezulwini bhuti oyingcwele besaqhamuka athi angikwazi kusho njalo uJesu uthi nothi uthi ngalosuku nothi asisindisana inkosi abantu ngegama lakho uthi ngiyakuthi kanginazi wazi walulama lo nkosikazi lebhuti eyithatha lengane yisanga uthi maselule musiyayibiza uthi mntana msengiyabonga usuza wakhula manje uhamba wedwa esikoleni ithi lengane uthini ma angihambi mina ngedwa esikoleni hawahamba nobantwana yani bana mawathi khona ubhuti ohlala lapha ehlathini manje ngiyengithatha uye angihambisa angifikise esikoleni ambuyise wayesiyakhala unina uthi mntanami yabona ngifisa ukutshena wena unayo bhuti wena unayo umfowenu futhi unayo udadewenu kodwa ngangenza ukuba inhliziyo yakho lo uNkulunkulu kaShembe uThixo wakho ngangenza ukuba uNkulunkulu kaShembe ahlale kuwe angabe uNkulunkulu wabazali bakho angabe uNkulunkulu kama wakho abe uNkulunkulu wakho uthi ngifuna uShembe asondele kuwe umethembe yini mpefu molo wami wena utuma eleni omete uchi tiko wako ngangifuna lo Thixo kaShembe abe inqaba uthi mawumemeza aqashise ngangifika kuNkulunkulu wakho ngangafika kuNkulunkulu wakho nami yini mphefumulo mawuziphumela ungaziphumela nje kodwa ayikho inqa la ngaphandle khona amabhubesi la sisenqabe bengilala inkonzo sekuseni ithi mawufuna ukusinda waza ngakumaka ayikho inqaba siphambi kwenqaba abantwana abahle basekhaya eyabona abazali bethu basenzela into enhle yange ngibacabange ngithi hawo ngiyayibonga intombi engizala ngoba yangishiya kuShembe yathi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalo mntana uShembe kuphela
uthi bengenza kuba lo uNkulunkulu wabe uThixo wakho angabe uThixo wami ngedwa nawe uThixo wakho akekho ubhuti wakho ehlathini lapha ehlathini khona inqabe ngishembe kuphelezela sikhona isikhathi kodwa ozoyibiza lenqaba ingaze yaqhamuka mhla ka-30 kuJulayi angihamba ngebhasi ekuseni ngo-5 kanti ibhasi kuney'nkabi ezoyishaya endleleni hayi sayibiza inqaba bayishaya ibhasi abafana abayinkabi bayishaya ngama-AK7 bayiqeda siphakathi bayishaya kodwa ngeze umbona umhlola abantu bonke emhlabeni bathi shembe namhlanje uNkulunkulu angasiza abasambiza abantu noma behlala emasontweni anjalo kodwa abasambiza bonke abantu ebhasini babethi shembe ziqhuma ibhami inhlamvu ziphambana ngamakhanda phezu kwamakhanda ethu 30 July angikhohlwa losuku la ngasentuthane wathi mase bebona isihlulekile base beyilayitha ngomlilo siphakathi sayibiza inqaba sambiza lo Thixo saphuma sishi mhla 18 June thatha ingane nabantwana ngihamba ngemoto mangala ngasohlanga ngene ucingo kalenqaba bese ngibuye eceleni ngokubuya kwami eceleni lasho abantwana bami abathathu nonina ilashele ngane emagcini mangibuye eceleni ngale moto iyavutha ehamba ngayo uthi ushembe angene ucingo khona ngizoma yasho imoto yazi yaphela ithema isizophela imoto kwaqhamuka inqaba kwaqhamuka indoda ngaphesheya komgwaqo kade abantu bezama ukusiza angakutshela umvangelo uNtombela angakutshela umvangelo Langa bezama usiza abahlobo kwaqhamuka ngaphesheya esingamazi wafika umuntu amaphoyisa engasafuna umuntu kusondele emotini la ngiselingangetende leli ngifikele emva kwami athi amaphoyisa ngasondele umuntu izoqhuma manje nife nonke sonke sesimi ngaphandle siyayibukisha kwase kuqhamuka indoda yawela yeza bathi bayithethisa yaqhubeka yangena ngaphansi iphethe lokucima umlilo yayifuthi ngaphansi yacima yasuka indoda yayihambela wazwa uNkulunkulu ushembe emhlabeni yini mphefumulo zivama ukufuya sifuya impela sifuye inkomo sifuye imbuzi sifuye nezimvu sifuye nezilwane engabonwa emini kuyafuywa nje siyafuya thina abantu bakwaZulu wenzeka sengizafika igcineni Thixo baba mkhulu sengifika igcineni Nkosi yamakhosi wenzeka ngesifuye mhlambe sifuye noma singakakholwa ngesikhathi sifuye into eziningi esithi masifuye la kuphame kuthiwa kufuywa ke lokho ke akufuywa lapha but ushembe ichamdana mawuthanda kezulwini kaShembe ngeke ukufuye isindoda kiyeka khona nesisilwane singafuywa lapha ekhaya angifuna ukusibiza ngoba imvama ke izilwane ezifuywa zakhelwe izibaya komo zakhelwe izibaya imbuzi zakhelwe izibaya nalesilwane ngizoshisho ngikhuluma ngaso sakhelwe isibaya uma umndoda isifuyile noba unkosikazi sifuyile isakhele isibaya sihlale phakathi senza
Ayikho imkhuba phakathi lapha ayikho lesingayenzi mawudlula lezansi ngakwasembu yezwe sikhona ngala ngoba yonke umkhuba esingawugili phakathi sibayini sibaya lesingcolile impela uthi uNkulunkulu ngathini umzimba waso kwenzeka usifuye mhlambe usifuye leswane mhlambe ngakakhona uthi mayifika kushembe athi ushembe mntanami lokho akufuye kuphakameni mawuthanda kwezulwini nasekuphakameni hlukana nalezinto busosichitha lesilwane busosichitha lesilwane uyama uhle kodwa uma usichitha lesilwane isibaya saso usibhidlize bidlize konke lesibaya ngasalutho ngoba usiyasichitha siyahlukana naso so sekuphakameni somntwana kaShembe manje awusakwazi ukusifuya lesibaya saso ke masuyihlukanisa nayo naso sichithe ngoba ungasichithi ngeilanga lesibaya siyothi ngasingadlula esilwane sisibone sibazingene phakathi sengikhulumile yothi sabona isibaya sazo sikhumbula ngihlala lapha mina bese singena izona ipheli nje ukuhlela isibaya uzange usichithe afuthi itawa kwashimba izondo ihlala impilo enhlizweni yakho nje abantu umthila ngimfuni umuntu othile uthile ngihlaba kanjani sange sichithe isibaya sokuhleba enhlizweni yakho Sambe lesibone sibuya sithi mangihlala lesa sibaya bese singena phakathi wahla into yodwa wahla ukuchitha isibaya ini mphefumulo ngimzonda kabile isibaya usichithanga awubheki lenkosikazi eseduze kwakho uhlushwa isibaya yabuya lento sihambile angena kuso yathi ngangihlala lesona siyabuya sithi ngabona isibaya sithi osingene phakathi ngoba uzange uchithe esilwane uchithe nesibaya saso uhlwente yodwa nje ukuthi masupha ngashembe uthi inkosi sengiphambi kwakho susa ngisho isibaya amen Kosi nami suswanga qambela abanyamanga sibanise ukuthi
sibaya siyaphila Kosi Asina Nkosi yamakhosi dumo lwakho olukhulu kunentaba ephakeme uNkulunkulu impela uphelele asilifune elinye izulu asifuna sihogo Nkosi asithandi lutho sithanda wena sinje Nkosi yamakhosi siciciyele lwamnyango omncane usingenise khona khumbula abazali bethu abebekhona Nkosi siyakuthanda noma ufihliwe shembe Nkosi yamakhosi amazwi lawo bungabele wona baba aphelile Nkosi kusise nezwini Siyabonga amazwi omnandi esiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zenmusise Sizophetha inkonzo sabathela semini ngasihlabelelo 174 sizocela umvangeli ucele wakwamashu basihole ngaleso sihlabelelo inkosi zimbusise Sayibusisa ukuphakama kwabangcwele